paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Inteng! Hoy, Inteng! Nagrigat kalakit din ariingan ay Ay. Bigat gaya man ay. Wen, bumangon kan taing kaagdigos. Sakan tumapan ag trabaho. Mga anak pa Ay, uno iturog ko biit. Ay, nabalunatan kansan Kuwa makaturturog nga ron na tao. Kunam ariingan ka masapa, ngam inton riingan ka di kamot bumangon. Naglamin. Agidadang ka man iti danom. Ay, naglaing kan. Bumangon ka, tasi ka ti agidadang iti danom apag digos mo. Kwarog, nagadugayam dagiti taraken mo akawitan a manok. Wain, antibanang. Gumatang kayo kaday. Ay, wen man. Tay nalaeng nga agtarao kiti parbangon. Sige. Agpili kayo lang di tayo tikayat siya, wantay. Dayta man may saan nakabaod. Mayat dayta. Nalaing agtaraok dayta, antay. Napigsang agpaiso ti taraok na. Sige. Bayad akon, kwarog. Nangalaam ngay matitakawitan a manukmaw kabadong. Ay, kay ginatang ko kinikwarog amaray. Idi agsapa, nakitak mat ni Maribanang. Anya? At damot awit na akawitan a manog. Naggapon sa dita balay ni kwarog. Swerte ni kwarog, tadagumatang iti manok na, maray. Win nga rod. Mayat samot no agtarakenak mat iti kawitan. Aglalo no pang sabong, ay ado ati gumatang, maray. Ay nabadong aya. Nay, apay manay. Naimbag pa'y day tamanok taiso akanayon tap aprosam. Manok lang, pagimunam. Sana kasta ti kayat ko asawang salbag ka. Anya nga rod ngay? Mabaybay among tibang kagtag apoy tiday tamanaw. Di ka katagmula itinatang taiso pa'y pagkwartaan ta. Pagkwartaan tamot lang daytoy amanok. Anya? Iso ngay tritrin kaw, tamapan kunto isabong nukas kasanaw. Anya ti aramida kantay. Alaam daytoy pinaaramid ko a wire cage para iti manok. Uy, mayat antay. Ikabil mo ti manok akawitan iti uneg na sa mo ibitin. Pangibitin na kumangay antay. Di taas si dagtitawa ti silid me ken ni Inteng. Anya? Napya nga danto agtaraok inton parbangon kat mariing ni uncle mo. Ay, kasla nga bin mantika amat maturog. Yay. Nagpigsa mo ti taraok na dayta a manukan. Mayat Inteng. Makatitiling mo't itilapayag ti taraok na. Maikawaak. Iso nga inalak dayta a manok, tapno adamang riingken ka. Manok? Iso ti pang riing mo kanyak dayta a manok? Ay naumaakmeten amang ririingken ka, Inteng. Anya nga ti sirbim nga asawa no kasta? Ay makamukan. No di ka pa'y lamasapa a bumangon, makaamukan iti biyag mo. Kita, manod na sinyalis na dayta akawitan mo, paray. Ay, kukwa ni Banang dayta. Ay, uray kukwa ni Maribanang, paray. Kita, no da sinyalis na, mangabak iti sabaw. Apay. Mamalad ka iti sa kati manok aya? Kita, lang ti kaliskis dayta sa kati manok, paray. Sige, kita. Sige. Mayat, paray. Adda sinyal na. Mangabak daytaw. Mangabak? Ay, sus, mayat Mamati ka kumakanyak, paray. Mangabak to dayta. No di mo kayat nga isabong dayta. Siyakon, timang isabong, paray. Ay, saan Siyakon. Padasak man kagpaisok. Ay, adala kong atadi ti manok kagawan. Tade? Ay, tsaka mo dayta. Ay, ikabil iti saka ti manok. Sakbay nga ipalop. Amukon. Ngam awan lakok akasta, kapitan.
Ay, nag-order ako ba? Ay, igatangan nakto man no ag-purchase ka. Ay, una. Ay, agyaman na ka. Mano nga iti order yo ko ma. 2 atade ti i-order ka. Sige, kapitan. Nagtadamutan day tatadi ang kail. Una, ipalot ko man ti kawitan ang manok ni Antay. Anya? Ket no alarm clock yun day ta. Di kag tagtagari. Di mo ibagbaga ti plano nga ipalot ko ti manok ni Antim. Anya? Naku na kanyak ni Paribadong nga adakano swerte da di manok. Aus? Barang mga baka agpaiso. Adan to kwarta. Ay, awan kas iti ipakadampay anga umuna kini Antay. Sanad. Sigurado adin to kayat. Kasanungay, numaabak ti manok. Wano matay amakisabaw. San siguro? Mamatiak iti imbaga ni Paribadaw. Ay, swerte numangabak ti manok mau. Gaputa da sinyal na. Isarap ko ti manok ko iti pagpalutan. Aday ka. Sige ang kahil. Ala, agbilang kay titalo sa mo ibulaos. Sige. 1, 2, 3. Ulos kong ti manok ko. Sige. Tira. Ha? Asus, asyak man ti suplagan ng ti manok. Ay, asus. Ay, delikado. Tumaray kaya man kay. Ina, matayak san ba nang? Ay, agtal na ka man intaing. Salbag ka. Nagkuna ngamin kan kaamapan mo ipalot jay kawitan. Ay kuha. Inggatangam itinatirad kan natadam atade. Kaya't naasawain isabong mo. Salbag ka. Kuha. Ti amok akit ti kalaban na ti suplagan na. Siyakmetan. Si kamot laang tinangusaran ti manok iti tadi na. Naimbaglangan ta basit lang ti korit jay tadi kanya. Ay, gunggunam Just kiday jay manok mo. Inton ko na. Ay, di mo pagpupudutan ti manok ko. Ipalot mo iti kaldero. Padasam intay. Ha? Siyak ti makalaban mo no aramidam ti kasta. Kumusta nga iti gurong yung anatamaan iti tadi ang kail? Ay, mayat mo tan. Swerte kayo Tasaan nga iti urat tinatamaan. Ay, una. Natayak ko man ita. Ay, jak pagaraw pa na buwiltaan na kayo ti manok yaw. Masurunak nga rin. Apay nga ilabandak nga awan pa'y training ka. Kung na siguro di manok yung angay. Hindi pare ba dong tumit? Kunadan tumit aswerte. Swerte ka tikas dayan. Malas Kanya ti planong ba daw? Mapan mo isabong tamanok ma? Pampanunutin nga raw. Ang mga nukas lakamot kin ni Kapitan. Sa bali ti manok ni Parinteng. Sa bali mo't kanyak. Anya? Iso at rinig agaw da ito'y manok kaw. Para iti umadanay na laban na. Kita ang mga nusikamot ti kamaten day tamanaw. Ha? Ay, ila ko mong manok mo. Anya? Makatitilang itilapayag, titaraok na. Pagsiitak to pa. Ay agtal na ka intay. Nay. Gapula ang tasiniplagan na kaday tamanok ko. Kasuron mo matan. Mapwisita ka, mangkit kita. Adayo matkat asiplagan na katimanok. No di mo napan insabong ijay sabungan. Tidakas na. Kinabilan nyo pa'y itilandok kan natirad atade. Kaya't naasawan, talaga nga ipalot mo ti manok ko. Katawan bibiyang mo, numatay wano saan. Salbag ka. Kasano ko maamaabak wano matay kat swerte nga ron ko na ni Paribadong. Mamati ka, Mike. Ay, dandani mairubon ti manok ko. Gapo iti inaramid mo. Jack in nala ti manok. Tapno isabong mo. Naawatap. At dapay lakom dita atari ti manok kagawad. Awan ka ba dong? Nadidigra akon iti napasamak idi ka ni Kapitan.
Iso adya kon gimat gatang. Ay sa bali mo tigasan ni pare Inting sa bali akmay. Kan saan lang nga dayta? Kaasi dagiti manukyaw. Anya? Di kay kadimasyan kadagiti manukyaw amat matay iti taday. Damot niya tadi ti manok ni Uncle Inteng. Anya? Patsak nga iduldulin na pailaang dayjay. Isunti buludin yaw. Ha? Tapno saanin na masapul gumatang kayaw. Ay, kuwa-kuwaraw. Uray sa anay. Kasi ngagpaiso ti manok kaw. Ha? Jak pa'y magkayat na matay ti manok ko Ha? Iso nga isabong kaw, nga wantadi na. Yay. Naimbag ta nakita ka dito'y maribanang. Apay, marituyang. Ay, nibadong kaw. Insugal na amin na kwartame. Ay, Diyos kay. Ay, day taasabungan ti manok aya. Ha? Tapno amo maray. Adu kami ngagparparikaw gapo kadagiti asawa mi aman nakisabaw. Anya? Ay, ibagam kini kapitan. Kay katanda amin asabungan ti manok dito'y barangay Kabildatan. Ay, just kikiday. Inteng. Apay nga intulok mo nga adda sabungan ditoy. Di mat idi pailaan nga iparit dati kasta. Ay, ano awan lisensya na. No adda ka mabalin. Anya? Jak mabalin nga ipare, tagbaybayad da. Ay, agpapanpay no kasta. Amom ka ding agsangsangit ni Marituyang, tainsugal ka ni Pari Badong ti kwartada. Anya? Iso ano mabalin, di mo palubusan ti sabungan ditoy. Ay. Ado da Marituyang agrikreklamo iti dayta sabungan. May sapay, kaslasaan anasayat apagbalin ninyo kit din nga ay ayam laang tibiyag dagiti manok. Nang runa ti pinnatayan alaban dagiti manok, babaan iti tade. Awanan ang kail. Awanan ti gumatang pa'y kadagiti manok kaw. Ay, pag kunaambit nga awan ngay. Pinagsardang yumot nga mina namin na sabungan di tawi. Saysayat no kasta. Ang ti ado ti agreklamaw. Ha? Kaya tayo man kan saan, may samat laday ta akita ti sugal. May... Jak kumaiparet, ada mo dagiti nagreklamaw. Iswa, suri! Ari ko anang, arakin pulutan mampay di tayo. Mabiit laang. Atoy. Adyapay. Manyapay tikayat mong order paray, para king ka. Bagam lang, tasyak ti makaamo paray. Ada kondisyon na. Anya kondisyon, pare. Marikwanang, ilutuan na kami mampay iti adobo ababaw. Katuan kabadong. Ngam, adamot kondisyon na. Ay, katuan mo't maray. Oray manaw ti bayadak. Bagam ti kondisyon, pare. Madamdaman to daytan. Kastoy paray. Palubusan na ka mga ramay iti palutan. Iji-igit ti karayan. Umay kantong makisabang. Siklito talaan kumaaparay. Ay, loko. Dayta ti kondisyon mo. Ay, no pwede. Anya? Uray anya ti aramida. Jak ipalubos ti palot dito ayat tayo. Ay, kudos kada kayong apo, kapitan. Ala, sapay kuma tamataginayon ti kaadda ti linak ken kapya iti lugar nyo. Ala, sige. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Liesya Tumlig. Ken iti direksyon Voichi Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.